Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Mehrimdi, ırayımdı Allah'ın atımenen başlap jaratkan Allah Ta'alaga maqta olur. Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ve selam salavatlar aytıp, hurmatlı atalar, ağalar, jaratkan Allah Ta'alaga cuma gününde basıp kelgen qadamlarınızlarga soğuptordu жазып, bendечилик, insançılık kılıp, buga çeyin bilip bilbey kılgan günölörдү keçirip, mындан arkı jaşoğuzdu berekeli kılıp, Kuday süygen amaldar menen, Kuday süygen insanlar menen, Kudaydın özünün üyünde, Kudayga ibadat kılуу menen ötkөрүүnü nasip kılgan bolsun. Allah Teala keremetli Kur'an'da وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ İnsanlar menen cinderdi ibadat üçün gana jarattım deydi. Jaralуу maksatыбыз Kuday Teala'ga togoo kılуу, Kuday Teala'ga moyun sunuu, jaratkanга жалбарып, jaratkandын астында пендешилик милдетибизди аткаруу. Ал эми мына ошол жаратканды таанып, жаратканга моюн сунуп, жараткан Аллах Таалага ибадат кылуунун тескериси, Кудайдын акысын берүүнүн тескериси бул албетте кайдыгерлик, гафлеттик, Kudaydı unutu, жашоого келген максатты unutu, mına ошол kaydıgerliktin sebebinен Kudaydın pendesi ekendигибизге карабастан, Kudaydın pendesi эмес, өзүбүздү Kuday сезип алганчалык деңгээлдеги абалдарыбыз жакшы эмес экендигини эске алыңыздар, урматтуу мусулман бир туугандар. Бүгүнкү жума баянында, жума сабагында сиздер менен сүйлөшө турган сөзүбүз бул гафлеттик жөнүндө, кайдыгерлик жөнүндө. Kaydigerlik ökünüştü köbeytet. Kaydigerlik niamattın barkın ketiret. Kaydigerlik içi tardıkты köbeytet. Kaydigerlik bul Allah Taala'nın asına varganda bir kançalagan emne ökünüşlerge alıp kele turgan jaman adatlardan. Ulu ötken ustazdardın bir ösünün dünyadan ötkenden keyin şagirtleri tüşünde körüp mına ошол түшүндө сураган учурда айыл хасрата азамиңдакум жараткан Аллах Тааланын асына барганда, тиги дүйнөгө барганда, кабырга баргандагы эң чоң өкүнүч эмне экен деп түшүндө суроо берсе, кабырда жаткан устазы мына ошол түшүндө жооп бериптир. Хасратул гафла, эң чоң өкүнүч кайдыгерликтин өкүнүчү деп. Анна раджула мина салихина ра'a валида фил манами фaqal Özünün atasını bir kişi tüşünde görüp, tüşünde mına oşal atasına kayrılıp, ya abati kayfa anta, o atakem, tigi dünyada avalın kanday bolup atat, ve kayfa haluk, Kuday Taala kanday mamile kıldı, kantip avalın kanday, faqal, ya valadi işna fid dünya gafilin, ve mitna gafilin, o balam, kaydigerlik menen jaşapbız, kaydigerlik menen ömür sürüpbüz, kaydigerlik menen bul dünyeden ötüp ketip biz jaratkandı, akıretти, kabırdı unutup koyupturбуз deydi. Kana Yaqub aleyhisselam muahiyen li melekil maut. Yaqub aleyhisselam ölüm periştesine jolugup kalıp, mına oşol ölüm periştesine kayrılıp, o ölüm periştesi azairon jitam qabidan ruhi, menin canımda alış üçün keldin mi, meni ziyaret kılıp keldin mi deydi. Ölüm periştesi o Allah'ın peygamberi Yaqub seni ziyaret kılıp geldim deydi. Yaqub peygamber bul balası dağı peygamber bolgan Yusuf peygamberin atası. O ölüm periştesi. Eğer men canımda alış üçün kele turgan bolsang, kele erden murdamaga kavar berip anan kelbeysin mi deydi. Ölüm periştesi Naam ursilü ileyka rasuleyn av salasa, men sağa ekice andan köp kat jönötüp SMS жазып koyup anam baram dedi canım dalgana. Eki canından kövrek sağa kavar jönötüp dayar bolup turup jakında baram dep turup kavar sağa jetkenden keyin andan keyin gana kelip senin canыңды alam dedi deydi. Falamma inqada ajalah ata ilayhi malakul maut faqal. Ajalı jakında ölümü kelgen uçurda ölüm periştesi keldi dağı. Yaqub aleyhisselamga jolukkan uçurda Yaqub peygamber azairon jitam liqabidi ruhi. Dağı ziyaret kılıp geldin mi, canımda alganı geldin mi dedi. Malakul maut liqabdi ruhik, senin canında alış için geldim dedi. Faqal avalassa kunta akhbartani annaka tursili ilayya rasuleyn av salasa, sen maga söz vermedin bile. Canımda alardan murda eki canından köp elçi jönötüp, kavar jönötüp, SMS jönötüp andan keyin kelip canımda alam degensin. Bir de kavar jönötpeyle kelip alıpsın, eközü bir uçurlarda kelişpedik bile dedi. Ölüm periştesi
fa'altu. Çındığında men sana 3'ten aşık SMS yazdım. 3'ten aşık men sana haber verdim. Beyada şa'ruk ba'da sevadi. Kara olgan çaçыңның karargandan keyin ağarışı mına ошол birinci kat bolçu. Wa da'fa badanik ba'da quvvati. Күчтүү болгон денеңдин карып аксакал болуп алсыраганы экинчи сага жөнөткөн кабар болчу. Wa hinau jismuk ba'da istiqamati. Түз болгон келишкен дене боюңдун белиң бекчейип, бүкүрөйүп, эңкейип калганын мен сага жөнөткөн üçüncü кабар болчу. Hazihi rusul ya Yaqub ila bani Adem qabla al-maut. O Yaqub пайгамбар бул дегеле сага эмес, сенден башка дагы жалпы адам баласына өлүмдөн мурда жөнөтө турган менин кабарым деди дейт. Кара чачың агарганда биринчи ажалың жакындаганын кат экен. Алсыраганыбыз, карылыкка алдырганыбыз, экинчи ажалдын жакындаганы өлүм периштесин жөнөткөн кат экен. Ал эми мына ошол эмне кычырайган, түздөлгөн, келишкен, красавчик болуп, качак болуп жүргөндөрдүн алсырап, таянып, бели бекчейип, ийилип калганы өлүм периштесинин ажалың жакында деп жөнөткөн üçüncü каты болот экен. О Якуб пайгамбар бул каттар жалгыз сага эмес, жалпы адам баласына мына ушинтип жөнөтүлөт дейт. Ошондуктан да урматтуу мусулман бир туугандар, бардыгыбыз жараткан Аллах Тааланын астына барууга, Аллах Таала тарабынан, өлүм периштеси тарабынан эми жанакы жыйынтык ар бирибиздин өзүбүздө, кимибизде бул каттардын канчасы бар да канчасы келелек. Бул каттардын канчасы бизге уже доставление болуп келип, прочтано болуп, окуп, көрүп, билип отурабыз, канчасы бизге пока загрузка болуп бизге али түшөлек. Ошондуктан өлүм периштесинин бул кабарынан кээ бирлерибиз кабардарбыз, кээ бирибизге келгендигин билип отурабыз. Калган өмүрдү кайдыгерликтен, Кудайды унутуудан, эстен чыгаруудан алыс болуп, жаратканга жалбарып, мына ушундай болгон мечиттерде Аллахтын үйүндө башкада көбүрөөк Кудайга тооба кылуу менен, ибадат кылуу менен өткөрүүнү Аллах Таала насип кылган болсун. Кайдыгерлик адам баласыны дүйнө акыретте жок кылат, дүйнө акыретте бактысыз кылат. Ислам тарыхында сахабалар жашоосунда дагы бир канча кайдыгерликтер болгон. Алар дагы пенде болгон, алар дагы адашкан. Бирок аларды Аллах Таала Кур'ан аяттары менен оңдоп түзөп турган. Мына ошол сахабалардын бир кайдыгерлигинин кесепетинен, баласынан пайгамбарыбыз керек болса өлүм менен ушундай тушма-туш келген. Мына ошол сахабалардын бир кайдыгерлигинин айынан ислам тарыхында мусулмандар жеңилүүгө туушар болгон. Бул пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын ислам тарыхындагы Ухуд салгылашуусунда. Ислам тарыхындагы эң чоң жихадтардын, согуштардын бирөөсү Ухуд деген согушта пайгамбарыбыз мына умрага башкага ажылыкка барганда Мадинада көрүп жүрөсүздөр. Мына ошол Жабал-ур-Руммат деп жаачылардын тоосу бар, анан Ухуд тоосу бар жанаша. Мына ошол жаачылардын тоосуна пайгамбарыбыз 50 жаачыны жаткырат. 50 жаачыны жаткыргандан кийин азыр согуш башталат. Согуш башталган учурда биз аларды жеңип, алардын мал мүлкүн, олжолорун, төөлөрүн, курал-жарагын алып атсак дагы силер ошо түшпөгүлө. Эң жакшы позицияга жаткырганда, жанагы военныйлердин тили менен айтканда. Эгер биз жеңилип калып, биз өлүп, биздин денебизди чирип сасып, карга кузгундар жеп атса дагы ушул дөбөдөн түшпөгүлө дейт. Силер ушул жерден жана 50 жаачыны позициядан жылбай жатып берсеңер, жеңиш биздики болот дейт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам намазды, ыйманды, исламды жакшы билгендиги менен кошо, мына ошол эмне жанакы аскер тактикасын башкасын дагы жакшы билген мыкты генерал болгон. Согуш башталар менен мусулмандар биринчи атакада жеңип коюп, капырлардын бардыгы качканда 700 мусулман 3000ден ашык капыр. 700 мусулман биринчи атакада капырларды артка качырат. Колундагы курал-жарагын, тамак-ашын ташап качкан учурда сахабалар ужалардын калган мал мүлкүн башкасына болду, коркуп качып кетип чогулта баштаган учурда пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам жаткырып койгон 50 жаачы дагы эле тоодун башында. Кайдыгерликтен биринчи гафилет келет дагы, согуш бүттү, кеттик башка түшөбүз дейт. Биз дагы түшүп өзүбүзгө кылыч-пылыч, олжо, тамак-аш алабыз дейт. Жаачылардын аскер башчысы, пайгамбар эмне деди эле дейт. Эгер биз жеңип, олжолорду чогултуп атсак дагы түшпөгүлө, мен айтмайынча. Жеңилип калып, биздин денелерди карга кузгундар жеп атса дагы ушул жерден кыймылдабагыла деген, түшпөй туралы десе, 10 сахаба гана туура пайгамбар ушинткенде болуп турат. Ал эми 40 сахаба кайры келтен, эми пайгамбар согуштун мындай жеңил болушун башка болушун билген эмес да дейт. Кеттик дейт, чогултабы жата бербедик бекерле. Болду, капылар качып кетти дейт. Бул учурда, бул согушта Халид ибн Валид
musulman bola эле душмандар тарабында эле Халид ибн Валид дагы мына ошол пайгамбардан кем калбаган, эң кыйын аскер тактикасын билген генерал. Карап турса, жаачылардын бардыгы түшүп кетти. Эң назик точкадан позициядагылар бошотуп берди месан, Халид ибн Валид арттан кайтып келет дагы, арт жагынан атака коюп, алды жагынан ороп отуруп, мусулмандар жеңилүүгө дуушар болуп, 70 Куранды жатка билген сахабалардан айрылабыз, жана башка. Керек болсо мына ошол Ухуд согушунан кийин Куран бүгүнкүдөй болуп, китепке жазылган. Анткени Куранды жатка билген сахабалар мына ошондо өлүп калгандыгы үчүн. Муну жазып коюшубуз керек. Дагы бир согуш болсо, башка болсо, Куранды жатка билген адамдар өлүп калса, кийинки Куранды билбегендер каяктан жатат, каяктан үйрөнөт деп, Курандын жазылышына ошол Ухуд согушундагы жеңилүү себеп болгон. Мен айтайын дегеним аны эмес. Мунун бардыгы мына ошол эмне? Пайгамбардын бир буйругуна баш ийбегенден, пайгамбардын бир буйругуна кайдыгерлик кылгандын кесепетинен мына ошол пайгамбар өлүм менен беттешип, мусулмандар жеңилүүгө келген. Бүгүн мына ошол Ухуд согушунда пайгамбар менен коша жүргөндөр бир буйрукка баш ийбей же бир пайгамбардын сөзүн айтканын кылбастан ошондой жоготууга, кыйроого учурап, азап чегип, пайгамбар кашка тишинен айрылып, мына ошол жаагына темир сайрылып, ушундай бир азап чеге турган болсо, 70тен ашык Куран жатка билген сахабалар өлгөн болсо, бир буйруктун айынан, жылбай тургула деген сөздүн айынан бүгүнкү үммөт эмне үчүн корбуз, эмне үчүн бактысызбыз? Пайгамбардын миңдеген, миллиондогон буйруктарына баш ийбегендигибиздин айынан. Бүгүн биз канчалаган сүннөттөрдү теелеп, тепсеп, өз каалагандай жашаганын айынан, калчаганын айынан бүгүн мусулмандар дүйнөдө эң кор, эң бир жараксыз, бүгүн дүйнөдө канчалаган жанакындай адам укугу дегендер, жаратылышты коргоо комитети бар, айбанаттарды коргоо комитети бар. Эсиңиздерде болсо, мына Царский двор деген кафе бар эле. Ошто бир даракты кесип коюп кыйлагызчу болдулар, Эмне үчүн? Ошол дарактын укугу корголгондугу үчүн. Бул биздин Ош шаарындагы окуя боло турган болсо, ал эми дүйнө жүзүндө ушул сыяктуу табиятты коргоо, жашаганды коргоо, чычканды коргоо, жыланды коргоо, мына ошол жанагындай кызыл китепке киргизилген, корукка алынган канчалаган жандык жаныбарлар бар. Бирок бүгүн дүйнө жүзүндө мусулмандардын каны кечеги биздин оокат таккан селдей агып атса, бир дагы ошол жаныбарга күйгөн, даракка күйгөн, айбанатка күйгөн укук коргоочулар ун чукпастан олтурат. Бүгүн дүйнө жүзүндөгү миллиарддаган мусулмандар, 7 миллион, 8 миллион калкы бар, Израилдин астында кор болуп, унчук албастан, кээде мына ошолорго бир ачык бир минбарда туруп, Аллахым Газадагы, Палестинадагы кыйналган мусулмандарга жардам бер деп, ачык дуа кылганга тили жарабаган молдолор бар. Ал барбай эле койсун, кыйкырбай эле койсун, жанакындай лозунгтерди көтөрбөй эле койсун, жок дегенде тахажжудка туруп, 2 рекет ошолорго дуа кылганга жарабаган кайдыгер мусулмандар бар. Бүгүн 8 миллион мына ошол Израилдин капырларына, еврейлерге, жөөттөргө кор болгон миллиарддаган мусулмандар эмне үчүн кор болуп атат? Динге, ыйманга, пайгамбардын сүннөтүнө кайтпаганын айынан. Пайгамбар менен чогуу турган сахабалар бир буйрукка баш ийбей мына ошентип Ухуд согушунда кор болгон болсо, бүгүн үммөт ар тараптан кордолуп атат, ыйманга, исламга, динге, дааватка кайтпагандын кесепетинен. Кайдыгерлик сөзү кереметтүү Кур'анда 35 жерде келет. 35 жерде Аллах Таала гафлат сөзүн колдонот кереметтүү Кур'анда. 35 жердин 2 жеринде гана кайдыгерлик сөзү жакшы мааниде колдонулат. Мунун биринчиси мына ошол ислам тарыхында ифк окуясы деп Айша энебизге жанакындай бир жала жабуу окуясы болот. Мына ошол Айша энебизге жала жапканда Айша энебиз уктап калып, төө жетелеген жигит менен артта калып, кербенден бир аз кийин келгенден кийин кербендин арасындагы 2 жүздүүлөр пайгамбардын аялы мына жигитти алып калып, муну менен зына кылып келди деп жала жабат. Керек болсо буга пайгамбар да кыйнанып болот. Аялым ушундай кылды окшойт деп. Ал эми кереметтүү Куран муну бир канча күндөн кийин ал Айша энебиздин таза экендигин, башка экендигин баяндайт. Мына ушул жерде гафлат сөзү колдонулат. Алар эч бир бузукулуктан, башкадан, ойноштуктан ою болбогон, гафилетте болгон, ойноштуктан кайдыгер болгон аялга жала жапкандар кайдыне жанакында каргышка калган деген аят түшөт. Ушул жерде кайдыгерлик сөзү жакшы мааниде колдонулат. Анткени Айша энебиз ойноштуктан, бузукулуктан кайдыгер ал менен иши жок эле. Экинчи кайдыгерлик бул Муса пайгамбар өз коомунан куулуп чыгат дагы, ошол өз коомунда бир жигитти түртө салып өлтүрүп коюп, ошонун айынан качып кетет. Жылдар өтүп кайра Муса пайгамбар Египетке, Мисирге, өзүнүн шаарына кирген маалда кереметтүү Куран айтат. Муса Мисирге кирген маалда Мисир эли, Египет эли кайдыгерде эле дейт.
Yani bazarlar jağılıp tümküne bolup uktap atkan bolgon dep tafsirçiler bir manada uşunu koldansa, ikinci manadagilerde jok. Bul jerdegi kaydigerlik söz deyt. Musa Peygamber bir kança jıl murda bul işti kılgandagı kayra kelgenge çeyin al kılmışı da unutulgan Musa Peygamber özü dagı unutulgandagı kelgende biri anı sen bir uçurda uşerде bir jigit öldürüp koygan elengde bestegen dagı emes deyt. Yani kaydigerlik sözü keremetli Kur'anda iki jerde gana jakşı manide koldanat. Al emi 33 jerde bul kaydigerlik, bul janakında önemli janakında bir kargışka kalgan, nalatalgan bir jaman sözler menen eskeriledi. Annas yaquluna salasata aqwal ve kad khalafuha fi a'malihim. Adamlar 3 söz aytat. Biroq ошол 3 sözge teң özleri kayra karşı çıgat. Yaqulun nahnu abidullah. Biz Kuday'dın kuluyuz deşet birincisi. Ve hum ya'maluna amalal ahrar. Biroq Kuday'dın kuluyuz degen menen özlerin Kuday'dayı sezip erkin jürgönдөр var. Ve haza hilafu qawlihim. Birinci karşı söylөгөндөр mına uşul. Ekinci karşı söylөгөн sözleri innallaha kafilun bi arzakina. Allah Taala bizin rızkımızga kepil deyt, garantiya bergen deyt. Kuday beret rızkımды dep aytat adam balası. Biroq وَلَا تَتْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ إِلَّا بِالدُّنْيَا. Biroq jüröktörü kaçan kollarına akça tiygende gana tınçlanat deydi. Rızkım Kudaydan degen pende kümbü tümbü akçaң bar bu jok bu jürögüň tınç boluş kerekle. Özüňdi bir erkinlikte sezişiň kerekle. Rızkımды Kuday beret dep alıp akçası jok malda özüň jogotup koyat deydi. Kaçan gana dünyösü akçası koluna tiygende gana rahatyn sizi jaşoodun deydi. Bul mına ошол adam balasının Kuday Taala rızkımды beret degen menen koluna bir akça, baylık, mal karmamayınca tınçlanbagany, ikinci jalgan söylөгөнü. Al emi üçüncü jalgan söylөгөнü bul. La budda lana minel maut. Barız ölöbüz dep aytat. Wa hum ya'maluna a'mal man la yamut. Biroq ölbөгөндөrdүн işin kılat deydi. Kudayım bolsa barız ölöbüz hem ajal bu hak bir gün barız moy başыбызda bar dep aytat. Biroq ölböçüydey jaşayt, ölümdü unutup koyat. Wa haza aydan khilafu qawlihim. Bul dagımına oşol adam balasının aytkan sözlerini karşı kılgan işlerinden fanzur li nafsika ya ahi bi ayyi badanin taqfu bayna yadayillahi taala. O menin bir tuğanım jaratkan nasına barganda kayınday turasın. Ve bi ayyi lisanin tujibu. Kaysıl til menen jogap beresin. Ve maza taqulu iza sa'alaka anil qalil vel kasir. Efendim, maga jogap berçi. Az degenemde, köp degenemde kantip jogap beresin. Fa'adda lis-suali jawaban. Allah Taala tarafından berile turgan soralarga jogabın dayardadın mı? Eğer cevap dayardagan bolsan, walil jawabi sawaban, bere turgan jawabın turabı. Wattaqullah innallaha habirun bima ta'malun. Keremetli Kur'an, Kudaydan korkkula, jaratkan Allah Taala silerden kılıp turgan bardyk amalyňardan kabardar deyt. Haşr suresi 18. ayat. Hurmatly musulman bir tugandar. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem özüň kutu hadisinde aytat. Maktubun ala saqil arş. Allah Taala'nın arşının aslında yazılıp koyulgan deydi. Ana mati'u men ata'ani. Maga baş yigenderge men de baş yiyem. Ve muhibbu men ahabbani. Meni süýgöndördi men süýem. Ve mujibu men da'ani. Kim menen surasa duasına cevap berem. Ve gafiri limen istagfarani. Menen kim keçirim surasa men alıp endemdi keçirem dep Allah Taala yazıp koygan deydi. Feyenbaghi lil aqil an yuti'a Allah bil khawfi vel ihlas fi ta'ati. Andyktan akıl esli adamlar jaratkandan korkup berilүү menen Kuday Taalaga ibadat kılış gerek. Al ihlas fi ta'ati ve rida bi qada'i. Allah bergen taqdyrga razı boluu. Ve sabru ala bala'i. Allah bergen bir kaygı, munga, balege sabır kıluu. Allah bergen jakşylyklarga şükür keltirүү. Wal qanaatu bi i'ta'i. Allah kança nerse bölüp bergen bolsa, mına oşol nersege kaniyet kıluu. Akıl estүүлördün moynundağı mildetterinden urmatly musulman bir tugandar. Men lem yarda bi qada'i. Allah Taala aytat, kim menin taqdyrıma razı bolboy turgan bolsa, ve lem yasbir ala bala'i. Pendeme bergen kebir kıyınçılıklarga sabır kılbay turgan bolsa, ve lem yashkurni ala na'ma'i. Men bergen jakşylyklarga şükür keltirbese, ve lem ya'na bi ata'i. Bergenime kaniyet kılbasa, falyatrub rabban siwaya. Menden başka jaratkandy talap kılsın deydi. Bergenime razı bolbosa, az bergenime kaniyet kılbasa, jakşylygyma şükür kılbasa, balelerge sabır kılbasa, kalaganın Kuday dep eseptep alsın deydi. Hasan el-Basri'ge kelip aytdı. İnni la acidu lit-ta'ati lazzatan. O imam, ibadattan, namazdan rahat tapmay kaldım dedi. Hasan el-Basri aytat, la'allaka nazata fi vajhin la men la yakhafullah al-ubudiyya an tatrukal aşya kullaha.
Хасан ал-Басри егер ибадаттың дамын татпай қалдың десе, Хасан ал-Басри айтады, бәлкім сен Құдайдан қорқпаған бір пенденің жүзіне қарағандырсың дейді. Бүгін намаздарыбыз оқылып жатады, башқа олар бірақ намаз оқып жатқанда рахаттанып жатабызбы, жырғап жатабызбы, мешіттен шыққанда ушунда кадимкидей биремне суға тойгон балықтай болуп жыргап калып жатабыз, жыргап айтабызбы. Эптеп эле окулду, кеттик, бастык. Намаз окуп бүтүп, кайсыл сүрөнү канча рекет окугандыгыбызды билбей, эптеп бир отметкага, кутулууга гана шамды окупойн, пешинди окупойн, дараттын барында, башканын барында деп эптеп эле физаретке кылып аткан болсок, бул ибадаттын даамын сезбей аткандыгыбыз, билбей аткандыгыбыз, урматтуу мусулман бир туугандар. Кайдыгерлик, бале, апат. Бир балыкчынын окуясын айтам. Балыкчы аялы экөө жашайт экен, күндө барып Акбурадан бир балык кармап келет. Балыкты жейт, балык түгөгөндө дагы барып экинчисин кармап келет. Күндө балык кармап келет. Аялы бир күнү акыркы балыктын курсагын жарса, ичинен жанакындай алмаз сыяктуу баалуу бриллиант таштар чыгыптыр. Таштар аттагы күйөөсүнө чуркап келип, "О, карабайсыз, биз дагы мел сыяктуу кенен жашайбыз, жакшы жашайбыз. Мындай болгон эмне? Деңиздин түбүнө кирип издесек да таппай турган баалуу таш чыкты балыктын ичинен" десе, күйөөсү анда берчи деп шарт ошол айылдагы байга барып "Мына ташты сатам" десе, "Бул ташыңа менин акчам жетпейт" дейт. Шаарга барсаң, шаардагы зергерлердин акчасы жетиши мүмкүн дейт. Аксакал балыкчы ташты алып шаарга барса, шаардагы бүт жанагы алтын күмүш саткандар "Биз баарыбыз чогулсак да муну ала албайбыз" дейт. Муну ала турган болсо, мына ошол эмне халифа, падыша, аким гана ала алат дейт. Акырын балыкчы аксакал ташын көтөрүп алып, мына ошол падышанын эшигине ортакылап кирсе, падыша карап туруп, "Буга менин дагы байлыгым жетпейт. Бирок эгер кааласаң, бар байлыгымдан каалашыңча ал, мүмкүнчүлүк берейин 6 саатка. Ташты ошоңа ордуга бер. Башка менен башка эч ким сатып ала албайт" дейт. Аксакал караса эми бир бөлмөдө толгон токой алтын күмүш, бир бөлмөдө жанакындай эмне жибектен болгон баалуу жумшак диван, кроваттар эсала турган, бир бөлмөдө жанагы жей турган тамактын түрү менен. Аксакал эмне дейт? 6 саатта мунун бирин да калтырбасам ташып кетем. Аялым экөөбүзгө 2 дүйнөгө жетет дейт. Макул, падышага шарт ташты берет, макул дейт. Падыша айтат, "Кир дагы каалашыңча бер, убакытың кетти" дейт. "Сен мага 6 саат берип атасың, керек болсо 2 саатым жетет" дейт. "Сен жок, сага 6 саат" дейт. "Ташыңыз аябай баалуу" дейт. Балыкчы аксакал акырын кирет дагы бир бөлмөгө баш бакса, бүт тамак аштар. "Токто" дейт. "Камбагалдын бир тойгон орто байганы" дейт. "Алда дагы 6 саат бар. Эми эле кетти, секунд. Курсак тойгозоюн" дейт, дагы 2 саат тамак жейт. Курсак тоюп, "Эми кой, эптеп бирдеме чапчып кетейин. Кудай берген мүмкүнчүлүк" деп. Алтынга баратып, наркы бөлмөгө баш бакса, жанакы эң акыркы үлгүдөгү дивандар, жибектен болгон көрпө төшөктөр. Курсак тойду" дейт. "Муну бир мешек асан болот, азыр акырында шарт алып чыгып кетем. 1-2 саат дем алайын, бул жайды кара" дейт. Биз ама кыйраткансып кара койго ояка бияка дем алып атпайбызбы? Аксакал курсак тойгон, шарт кирип жатат дагы, уйкуга кетет. Эми уйкуга берилгенде падышанын кароолу келип туруп, көчкө бир теп, "Чык" дейт, "Убактың бүттү" дейт. "Эч нерсе албастан чыгып кет, 6 сааттан өтүп кетти, 6-дан 1 мүнөт өттү" дейт. Ошентип аксакал эч нерсе ала албастан жанагы эмне падышанын сарайынан чыгып кетет. Бул аксакал оштук экен. Бул аксакал биздин мешитке жумага келет экен. Бул аксакал бүгүн дагы бизде мейте жумада отурат. Ким ал? Ал сен. Ал мен, урматтуу мусулман бир тууган. Аллах Таала тарабынан берилген өмүр жанакы аксакал тапкан таштан дагы баалуу. Ал падышанын хан сарайындагы жанагы алтын күмүштөр алууга мүмкүнчүлүк берилди. Анан алам, курсак тойгондо алам, уйкудан эс алганда алам дегенибиз жакшы сооп, намаз, даават, орозо сыяктуу сооп амалдар. Ал эми мына ошол тамак аш бул биздин каалоолор. Ичкенди каалайбыз, жегенди каалайбыз, чеккенди каалайбыз. Бул мына ошол нафсы кумарлары. Азгырыктар. Мына ошол азгырыкка берилип, кумарга берилип олтуруп, дүниөдөн дагы аксакал жанагы падышанын сарайынан эч нерсе ала албай чыккан сыяктуу 60 жылдык, 70 жылдык өмүрдө бул дүйнөдөн жараткан үчүн 2 рекет берилип окуган намаздын сообусуз кабырга барган аталар бар, бир туугандар бар. Урматтуу мусулман бир туугандар, бул окуядан алына турган сабак жашоого, өмүргө кайдыгер карабайлы, кайдыгерлик акыртуу жараткан асына барганда бардыгыбызга эмне өкүнүч алып келет экен.
Ni'matan maghbunun fihima kasirun minen nas. As-sihhatu vel farah. Peygamberimiz aytadi, iki nemat var, adamların köpçülüğü anın kadrini bilbeydi. Densoğluk jana boş vakit deydi. Şagirtlerden birisi ustazına gelip, "Kam na'sillaha ve la yuaqibuna." Kança Kudayın asla günah kılıp atabız. Mana bugün cumaga kelip appa kişi olup oturgan menen Araktan kelgenler var, keçe yaşlarымен disketeken kelgenler var. Birölerdi salıp alıp, onun nары sayıldep, seldin barın ketirişine sebep bolup, oynaşı menen kelgenler var Katarda. Kança günah kıldık, birok Kuday jazalap atat deydi. Ustazı cevap beret. Kam yuaqibakallah ve ente la tedri. Allah Taala kılgan günahına jarayacak künde jazalap atat, künde sen bilbeysin deydi. Sen her bir kılgan günahını Allah Taala gün sayın, sekuz sayın jazalap atat. Birok anı sen bayakava aytasın, ey şagirt. Alam yaslubuka halavata munajatih. İbadatın, rahatın yüreğinden alıp koydu. Uşul jaza emes mi? Kim menen baylanışıp atkanın, kimge secde kılıp atkanыңды sezbestен, eптеп namaz okup meçitten kaçasın. Jazalap atkanı, ıştıraf kılıp atkanı, baktısız kılıp atkanı uşul emes mi, şagirtim? Ve mabtala ahadun bi musibatin azamu aleyhi min qaswati qalbi. Allah Taala tarafından jazalangan jazalardan en çoğu yürekten ölüp taş bolup katıp kalgan emes mi? İnne azama iqabi yumkin en talqahu ve huve qillatut tawfiq ila amalil hayr. Allah Taala tarafından berilgen en çoğ azap soğup amaldardı, jakşı amaldardı kılууга mümkünçülük berbestен eptemey jaşоо menen jaşap atkanyň emes mi? Alam tamurru aleykel ayyam duna qiraatin lil Qur'an. Kançalagan künder öttü, 60 yıl, 70 yılыңды ötkürdün. Bir jolu Kur'an açıp baraktaganга jaragan joksun. Uşunça ömürüңdün ötkeni Kudaydın jazalagany emes mi? Alam tamurru aleykel ayyam. Saga kançalagan künder ötüp atat. Tünder ötüp atat. Alayali tival ve ente mahrumun minel qiyam. 70 yıldık, 80 yıldık, 40 yıldık, 30 yıldık uzun tündörde ötkürdün. Oydolakta telefon çıkıp bir yaka kıyşaydın. Bir jolu turup namaz okudan tosulup kalganın. Uşul senin baktısızlığın, uşul senin jazalarını atkanın emes mi? Allah Taala kerem ettiği Kur'an'da Rubbama tasma kavlullah Taala. Kede bu Kur'an ayetlerini ukkanlar var aramızda. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. Eğer biz bu keremetli Kur'an'dı to büyük bolgan, Alatağday bolgan bizim çokularga toğlarga düşürgönübüzde toğlardı köretiren mücüreyip, kaltırap, titirep, talkalanıp Kur'an'dın jogapkerçiligin kötere albastan erip jok bolat ele. Birok adam balasının yüreğine düşürgönübüz adam balası dep koyup Kur'an'dı köngüldün sırtında kaltırıp kengiri köterip Kur'an kötergen yürekleri menen, Kur'an jattagan yürekleri menen günöөнün türü menen kılıp jüret. Ve ente la tetaassar keanneke lem tesma'ha. Kebiröler bu ayatda aytkanda ömürü ukpaganday keremetli Kur'an'da uşunday da ayat barby. Eger bu Kur'an toğlarga düşkende kaltırap titirep erip jok bolup, birok bizge düşse biz togotpay ele jürebizbi? Uşunday da ayat bar eken da dep birinci jolu ukkanday bolup özün sezgender balkim çındыгында birinci jolu ukkan keremetli Kur'an'dan jaşoodan kaydiger bolgon insanlar var. Kançalagan berekeli kündördü, tündördü ötkürdük. Alam tamurru aleyke mavasimul hayr. Kançalagan Allah Taala tarafından berilgen ıyık künder öttü. Ramazan ayı öttü. Sittu Şavval, Ramazandan keyingi Şavval'dın 6 günü. Aşırı Zülhicce, keçeye mana azımına Zülhicce ayında jaşap atabız. Kurban ayttan murdağı 10 gün Zülhicce'nin ayı. Kurban ayt öttü, acılık öttü. Mına uşunday Kuday bergen mümkünçülüklerden ömürdü tekke ketirip atkanın o pendeler kaydigerlik emes mi deydi. Feyenbagı lil akil en yetrukat dünya ve ya'budullah ve yetefakkar amamahu ve yuridul ahira. Akıl estu adamga dünya işlerin birazga toktatıp, birazga dünya işlerinden oğlaktanıp, jaratkanga tawva kılıp, jaratkanga ibadat kılıp, akıl kalçaş gerek. Kema qalallahu Teala keremetli Kur'an'da Allah Teala öz aytkanday: "Men kana yuridu harsal ahira nazid lahu fi harsih." Kim qiret ülüşün, ahiret jakşılığın kalasa biz ahiret jakşılığından köyütüp berебiz. Ve men kana yuridu harsad dunya. Kim dünya ülüşün, dünya jakşılığın kalasa nu'tiha minha. Dünya ülüşünden, dünya jakşılığından, dünya baylığından berебiz. Ve ma lahu fil ahireti min nasib.
akiretde al pende üçün eç nerse tabılbay kalat, eç nerse kalbay kalat deydi. Hurmatly musulman bir tuğandar, Jaratkan Allah Taala'dan jalbaryp, akiretni maksat kılalı, akiretni ümit kılalı, kaydigerlikten oygonup, emne üçün jaralganybızdy, emnege bul dünüge kelgendigibizdi jana, kantip kelgenibizdi, emnege kelgenibizdi, kayda bararыбыз, kantip bararыбыз jönde fikir kılıp, bugünkü Kuday Taala bergen ömürdü, Kuday Taala bergen akıldı, Kuday Taala bergen densooluktu, bugünkündey bonday bolgon bir mümkünçülüktördü ibadat menен ötkөрүүgө, Jaratkanga jalbarуу menен ötkөрgөнгө hareket kılalı. Mına oşol nesenin bardygy kabırga barganda bizge azık bola turgan, kabırga barganda bizdi mına oşol akiret azabынан kutulta turgan amallardan. Hukiya anna rajulan dakhala fi salati falamma intaha ila qawli iyyaka na'budu. Bir kişi namaz okuwatyp Fatiha suresini okuwatyp namazga kirişip iyyaka na'budu degen jerge kelgen uçurda içinen oylanyp ketdi. Men çındığında Kudayga ibadat kılat kem. Sağa gana jalbaram, sağa gana ibadat kılam, senden gana surayım degen ayatты okugandan keyin içinen özüne uşunday bir kıykırık boldu. Bul pendege uşunday bir emne kulağına жаңырды. Kazibta innama ta'budul halq. İyyaka na'budu. O Kudayım, sağa gana ibadat kılıp atam degenin menen janыңdağı dosuna, imamga, damlaga, koşunana, jamaatına ibadat kılıp atasın. Oşolarga maktanış üçün ibadat kılıp atasın degen nerse kulağına жаңырды. Adamlardan bölünüp, adamlar ketkenden keyin kayradan namazga kirişti. İyyaka na'budu ve iyyaka nesta'in. Sağa gana sığınam degen jerge kelgen üçünde kayradan janagı oy keldi. Kudayga gana ibadat kılıp atam dediler. Kayradan jan dünyasının uşunday bir kıykırık boldu. Pende jalgan aytpa. Kiyimin menen, kiyim keçeң menen, mal mülküň menen maktan ibadat kılıp atasın dedi. Namazdın buzdudagı büt kiyimin sadakaga berip, namazga gana alayık kiyimin alıp kalıp kayradan iyi namazın başladı. İyyaka na'budu. Sağa gana ibadat kılam degen jerge kelgen uçurda kayradan dagı oy keldi. Baylığına, biligine ibadat kılıp atasın, Kudayga ibadat kılgaның jok dedi. Namazın buzup büt baylığın başkasını sadaka berip durup, andan keyin eç nersesi kalbastan, jalgız Kuday menen gana kalıp, Allahu Ekber degenden keyin İyyaka na'budu degen jerge kelgen jolda al-ana sadaqta innama ta'budu rabbak. Emi çyn ayttың, çındığında sen Jaratkanga ibadat kıldың, Jaratkanga kulçuluk kıldың deyt. Jaratkan Allah Taala barыбызды dosubuzga, koşnabızga, kolu koşnaga, jamaatga körünüş üçün emes, üydögü kelinderden, kaynelerden uyalıp kelgenderden emes, balkim Jaratkandan uyalıp, Jaratkandan korkup, Jaratkanın razıçılığı maksat kılıp ibadatga kelgenlerden katarına koşkon bolsun. Allah bergen bul kıska ömür ibadat menen, Kudayga jalbarуу menen, ihlas menen, berilүү menen ötsün. Kaydigerlikten bardygыбыз arılıp, mına oşol unutuudan, kaydigerlikten alыс bolup, Kuday bergen her bir minöttü, her bir sekundda, her bir kündü bağluu dep bilip, kadırına jeteli antkeni her bir sekunddan, her bir minuttan suralabız. Hasan al-Basri aytat, kündö gün çıkkan uçurda adam balasına kayrılat eken. Ya İbni Adam, ana halkun jadid. O adam balası, men senin ömüründen, jaşooңdan bolgon жаңы күнмүn. Wa ala amaluka shahid. Senin kılgan jakşı amallarına kübömün. Fagtanim minni, andыкtan menden paydalangın. Fala audu ila yawmil qiyama. Kıyamatga çeň kayra kaytyp kelbeymin deytken. Hurmatly atalar, agalar, Allah bergen bul ömür 2024-yıldın жазы, jayı, yul aylары Allah Taala tarafından berilgen bir çoğ mümkünçülük. Emdigi жылга eger uşul kündөрgө jete turgan bolsak, al başka gün, başka ay, başka jaz, başka jay. Andыкtan bugünkü kündü her bir sekundan beri kadırın jeteli. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hadisi men jeyintiktayım. Ni'matan maghbunun fihima kasirun minan nas. Allah Taala tarafından berilgen iki bağlı nerse var. Adamlardın köpçülüğünün kadırın bilbeyt. As-sihhatu vel farag. Densooluk menen boş wagt et. Bugün boş wagtty kantip ötkөрüştü bilbesden her jaktarda taýrаңdap жүрgөндөр akılga keleli Jaratkanyň astyna her bir sekundga жооп berer gün bar eken. Unutpastan kaydigerlikten arılaly. Subhan rabbikal izzati amma yasifun ve salamun alal mursalin velhamdülillahi rabbil alamin. Jaratkan Allah Taala özüňden jalbar suranarыбыз. Jüregibizden kaydigerlik degen oorudan arıltyp, özüňe bolgon, paýgambarga bolgon, ibadatga bolgon süýүүnü salgynyň. Allah'ım özüňden korkuunu nasip etkiniň. Allah'ım özüňden korkuunu salgın jüreklerimizge. Özüňdi körüp turat dep, birөө barında, jogunda, aşkere, jaşurun, karaňgyda, kündüzü Allah'ım daim özüňden korkup,
тура түз жашаганды насип еткениң. Аркандай арам жолдордон, арам иштерден, күнөөлөрдөн, шахват азгырыктарынан өзүң сактап, Аллахым, адал никелүү аялдарыбыз менен адал жашаганды баарыбызга насип еткениң. Адал рызкы бергениң, мына ошол берген рызкыларга берекеңди кошо бергениң. Аллахым, жамаатыбыздын санын көбөйткөн, азайтпагын. Жамаатыбыздын арасында Аллахым ооругандарыбызга шифа бергениң. Жалпы ооругандарга өзүң шифа бергениң. Карздарлардын карздан кутулушуна өзүң жардам бергениң. Аллахым, бул бир туугандарымдын жүрөктөрүндө жума намазга келип, имам менен, жамаат менен Кудайдан суранайын деп келгендер бар. Аллахым, күнөөсүнөн кечирим сурагандардын күнөөлөрүн кечир. Рызкы сурагандарга өзүң рызкы бер. Ден соолук сурагандарга өзүң ден соолук бер. Аллахым, мага белгисиз өзүңө белгилүү болгон жүрөктөрүндө кандай максат тилектери болсо, бардыгына өзүң жетиштүү болуп өзүң орундаткын. Ва саллаллаху тааля аля хайрил Мухаммад ва аля алихи ва сахбихи ажмаин. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahu akbar.